Voi ni August ni somni panga sang ni somni pakhat ni lai ni ania. Mihring te hun pui pathum zinga pakhat ka birthday ania. Mizo official channel thir tu lengai thatu zong te chibai vekule. Tu na chuan Myanmar news kan mu le hriat te kanan puang le don ani. Gango PDF in police an ka nuwa. Burma sipai motor pariat bom mangin an beizui. August ni somni pathum tlai lamda ni borvel khan Magui Rambul Gango Township East Road Kongkual Koi Thumna police patrolling ho chu PDF in an kapa police pakhat thin midang som liam turanom thu munom te chuan an soyani hemini vekdar thum vel khan pale tanga Gango Township pale kali lampanatlan Burma sipai motor pariat inzui te chu PDF lam hian no lam bunin RPG mangin an lo kapa motor palian kap kang halani Burma sipai lam hi mi som thum vel an thia midang hliam anom nual ti PDF lamin an soibok ani Burma sipai motor hi moklin khobul thelo kho inkara bein abul vel khuwa hian Burma sipai an lo lu nual to wangin akhomi puite an ral ti hle ti an soibok KIA ten Burma sipai an that nual HTY media na talan danin August ni somni pali thole ni khan ta 9 township KIA number 2 battalion nuaya command 14 area muna Burma sipai te kalin nambu lui kama KIA nam sipai te nen aning kapa Burma sipai an thinwal ni na muna civil mi ten an soi Myanmar Economic Bank security te pula bomapuak patheng khopuya Myanmar Economic Bank Sarkar Bank Veng tu Burma sipai te bula nimin jing dar sarile achan vel khan bomapuaka thizat thriat aniri lotin dictator min ong hlai pai thlak tumtu media pakhat chuan an puang ani KNU Brigade 5 le BGF aning kap August ni somni pathum khan KNU Brigade 5 control area chunga Border Guard Force BGF an luta inkana athleng zui ngalani Thai Karen village satanga Thanluin River tuipui hi kilometer somni vela hla ania April ni somni pakwa khan KNU KNLA sipaiten Burma sipai kuta tangin helai KNU ram hi an la let le a Thailand le Burma ram ri Thanluin River tuipui kambor vela Burma sipai kem panga omte chu KNU KNLA in April ninga tangin mai thachung thleng khan bei puyan thla kani KNU le KNLA kuta awm le nuin helai mun area hi KNU KNLA lam hian an control ngalani August ni somni pathum khan Burma sipai le BGF lamin bei puyan thlak that le tumin KNLA Brigade 5 control area chunga an lut le a BGF le Burma sipai lam hi Thanluin River tuipuyan thlen hian KNLA Brigade 5 ne nan inkap ngala BGF le KNLA in hliam anom nual nin an soi BGF mi somthum te hi kain khuwa Kut Karat Mong School a omhunan khur ngalani August ni somni pali jingdar ko khan Burma sipai lammi somsari ral thum nen an lut le a BGF ho hi Tham River bul Thanluin River tuipui lampanin an kal le bok ani KNU lam hian an control area chunga BGF le Burma sipai an lut ani chuan inkana thleng ngal tur thu an ta langa August ni somni pathuma tang khan KNLA Brigade 5 Amian sipai duty turin an tir suak ngal bok ani Asian Assembly a sipai palai tel phalna CRPH 10 andem Asian Legislative Assembly a Burma sipai council palai pakhat observer anga antelna democracy and khuma Burma sipai council te thomna tin CRPH 10 andem na sathu ni min khan thu chua antalang Asian Interparliamentary Assembly AIPA hi Asian Legislative poimo zual takani wangin atum somli pani na chu August ni somni pani khan Brunei ya naya he assembly a hian Myanmar luto palai tangin CRPH chairman Uong Chin Yon International Relationship Committee member ni mek Domiat Thida Tunle Ushi Tomong tetel turin ming thelu ania Asian Parliament Assembly chairman H.C. Pehin Dato Abdul Rahman Tai Chuan Myanmar atanga CRPH palai kal turan thelu te chu alo hnol tak thu CRPH thu chua chuan an ta langani AIPA chairman hian an hnol chan hi engma hriat tir le om silova chu wangin mipui thlantlin ni lo Burma sipai council te
observerin atel tir ta zoka democracy kalmang zo lovin sipai lam andu sakna hi CRPH hian andem takzetani he an thil ti langsar zet hi alung chiat thlaka ram hrang te poin andem hle ani aipa hian ACRM zinga human rights democracy security le zalen taka anom theina turin danan zama achuang kuwa international human rights thusua section 21 a po leinei taka thil tia khap thu atel bok chu wangin tum somli panhina aipa assembly an thil nol hi thil za thak zinga chin chi atlak ani nge yang an nol na chan hi engma in ria ti rom bok si lawa dananga thlan tlin ta hi ro rel na tel thei omamoi ani thu an ta lang bok D-Day chungchang soitam lo turin PDF thalai ten defense minister angen post ma salama kan soitong khan national unity government NUG chuan Burma sipai sarkar te dole turin ruaman asiam meka mun sang sangadin mi pui veng him tu pol PDF te chu athayang anga ral thuam silai pe kan tum thu NUG sarkar defense minister U Raymond chuan asoya NUG sarkara Ministry of Defense Department chu ethnic armed group ten entang rualin thuneina latu Burma sipai te chu aruala dole na ni tur D-Day chu anin ron meka ruam man an siam bok ti hriatani D-Day chungchang soitam lu tuk lo tu le interview vela chanchin kim changa soivek lo turin PDF thalai ten an ngen ti hriatani nakina thil ti har satu ni ti lo turin an ngena chuti rualin interview vela po zo chi le chan lo chi chu chang lo ngam turin an ngen bok ani D-Day ti hi soivak to lovila tuna hian D-Day tin kan au renga nuailama thokte omati har sa khua khir an ni pha D-Day chu tanani huna chia soyatha chutianga atagram thleng thei tak tur poin NUG ho tu ten minon puiro ose tin PDF thalai ten an nge nani kan peleta tual chungmi pakhatin bom rapuakin akele lama chia kan pelet khua mioma veng number 2 ong ya ta na pakoda bula Burma Sipai Council sipai te bom kam chu pension latura u in atanga local kumsomruk pakhat mi meichia chuan rapuakin ake veilam akhum nuai zonga chiat vek thu hriatani he thil thlen huni chundar som pani velania township red cross pol nar sovin en colin kan pelet damdoi na tangin pakau ku damdoi lama anda luta kan pelet township red cross pola thunei tu pakhat chuan bomkam ara pu na hi khochunga ania amun chu bike le ke kalna pumpel shortcut kongani tin a soi mi puilama kir le du sipai mi pui sipai te chungchanga NUG policy national unity government chuan firfiak Burma Sipai Council uipa anga omreng sipai ten mi pui hremna pek andong ngai don ti warning an peya mi puilama ron tlan lut sipai te le police te service to zat kum nina rank le pension te chu NUG sarkarin mo phurna lak zui mai ba ka tun din muna mamo sahimna chung ko himna le khosakna ta na mo phurna lain atan pui ti ruam manna nei thu hriatani chu ba ka din thar le tur federal army le police department lama napoi mo le ni napoi mo chel thei tura ruam manna thu po hriatania CDM lut sipai chung te sahimna konga mo phurna kan lang tin NUG in an soyani Burma sipai te thu nei na do dala CDM movement atel sipai te le an chung te sahimna chu national unity government in mo phurna alak thu NUG acting president Udari la sa chuan nimin khan thu chu asiamani Burma sipai thu nei na apong lak nuwa general min ong hlaina kai hruai Burma Sipai Council in mi pui chunga tharum thona chi sang thleng te tur thei to lo sipai hmuna officer sipai lubok CDM alu te mi pui te nen an thok ho chho zel ti hriatania chuti rualin sipai hmuna sipai officer ho CDM zom du tam takom ma se an chung te sahimna anlung khama wangin CDM a anlungam lo thu military hospital pakhata officer in RFA akhril ani tun din hmuna CDM zom sipai te chu sipai mun pon lama chungte nei le chungte ngai tu ngai lo tlangwal ani de utlang puya then khat CDM zom sipai te chuan an chungte mun him lama kaltir ma sain anua CDM an zom vele thina CDM lu du sipai te tan NUG committee pakhat chuan tranpuina ro manin an mani mai ba ka an chungte sahim na ngai tu sakle an ni na le pension te thlenga ngai tu chun zomani tu thu hriatani
CDM zom sipai te chu lo kap lo turin tang rual pol le tual chung PDF te chu hriat tir ve kan ni to thu NUG chuan an soya CDM a lo lut sipai te chu sum manga choi moi ani mai ba ka an sahim na thleng ngai tu sakan ni tur thu kareni National Defence Force le mindat CDF ten an lo puang to bokani February ni khat atanga Burma sipai thu nei na an lak nuwa CDM zoma mi puite ne na thok hodu sipai zariat vel anom to ti CDM zom sipai za chin chia tu pola hruai tu CDM captain Linted Ong chuan RFA hril ani man to kan pelet thlai chu mi pakhata nuai som zela tlan chuak turin Burma sipai na ti Chin State kan pelet township chunga bu fight here lu tu te chu Burma sipai ten kap tura thupek firing order an chu mai ba ka chan om lova an man thlai chu mi pakhata nuai som zela tlan chuak turin Burma sipai chu an hriat tir ti hriat ani kan pelet tual chu mi pakhat chuan man to ka pieng te chu police station an thlenga tlan chua don chuan poisa choyanga ya khul chua le te chu an tam to khop mai mi pakhata chiat nuai som pe ka nga ya pek vek theilo chuan nuai nga pek ma saka nga ya then khatero chu mi hring an mana until nei te lak sakin an chua le bokani nimin lama po kho chung laman stick le tina soi kan pelet township chunga Burma sipai ten civil mi somni chung an man to a atam jok chu poisa aning khulti le wangin anon chuak le a ma se mi pahni chu mi pui veng him tu pol CND lamnen inzom na nei nian rin tata wangin chu an har sati hriatani nimin lama kan pelet kho chung chu ama ing khu khirni in bu fight here tu te chu Burma sipai lamin firing order an chu to wangin bu fai damdoi eitur phur te chu an mana an bung ruate an lak sak boka wangin khothen khata chuan eile in tur nei tolwin har san an tok mek ti hriatania August thati lampo khan Burma sipai lamin zan lama chanom lova silai me pole civil mi te chena in dapa until nei te lak saka sual rongan bol thu po hriat ani ole khati zongkha Burma chanchin thar kan puan theite chu ania Mizo official channel thlir tu le ngai thatu zong te in zawaya chunga kan loma hunduam takin man thaina kan du sakna kan hla na cheu